Jesus, sick. What is your internet, bro? What is your internet? Let me see your internet, sick. Let me see your internet, sick. Let me see your internet. I will kill you, bro. What is your internet, bro? Let me see your internet, sick. Internet, what is your internet, sick? Fasha internet ni kibazo abantu bose bari kumva ngo internet ni kibazo sike mureke bakireta mu cyaro na internet dufite na internet dufite mbirimo uva genda na zitera Sike no mu content creator akabana rwiyemeza mirimo akazi ke kose gakenera internet yihuta mu rugendo rwo gufungura business nshya yahuye n'ikibazo cy'uko wagiye gukorera ahantu hatagira internet barwiyemeza mirimo bagenzi be bamurangiye Starlink ya BSC n'igisubizo cya internet igera hose no mu byaro byako ntago bisaba ko hari ibikoresho bindugura twebwe tugusaba ko wishyura subscription yacu ku mafaranga make gusa ibikoresho tukabikuzanira ku buntu iyo tumaze kubihageza turabyimanikira nta bindi bikoresho tugusaba kugura nk'imigozi cyangwa se kuzana imigozi cyangwa kuyinyuza ahandi hantu biri kwirukanka iyo ni Starlink ya BSC igendera kuri speed ya Mbps zirenga 200 cyane BSC irabikoze we ikibazo cya internet kirakemutse